Ko te whawhai whakamutunga, kai ngā toa tokorua, a Edmund, rāua ko tamatea. Ko ngā toa nei te tokorua, I whiriwhiria hai toa pakanga. Engari, māwai e toa. Māwai pea, e hoki ki te kāinga. My strategy would be to try and make them fatigued, to possibly knock them out of the round so that, I could elevate my chance to win. Once again, there I think it's going to come down to the use of the arena and familiarization with the gear and how good you are. You want to win, otherwise you're on the bus home. Whaia I ngā mea ko akona I a koe, I ngā wānanga, I ngā pūkenga o tō hau nā hau kainga. Kia tā maua, kia ita ki ngā matarua o te rākau atu. My strategy will be have patience and just be relaxed and calm and don't go in too hard and fast. It's so hot in Papora Rākau, you'll go hard out and then the heat will wear you down and just play to your game and use the ground to your advantage. If one of us get eliminated, then that's the way it goes. May the best man win and fight with your ngākau, your heart, and give it everything you got. Kia ora. Kua eke rā ki te mura o te ahi, ki te tātai whakamutunga, a ngā rārangi whawhai. Mai e tatawhito mai e te kāhui o ngā riki mai e tā whiwhi atu kia atu. E ngā toa, hara mai rā. Go hard and show everyone what you've got. Go home proud if you lose and stay here proud if you win. Ko te wāhanga tuatahi tēnei, ko Edmund I piro, e maupango nei. Ko tamatea kai te mauwhero. Hei! Ka piro hoki a tamatea. Hei! Wero noa kau. Piro! Ka paiwe nei pū ke ngā ngātoa, e wana nei te korikori. Mai te mai, papai. Piro! Ka ua tamatea ki te tuara, ka whakautu atu e Edmund. Piro! Wero I te kaki a tamatea. Ka horo tonu ngā toa e tatapau nei te wā ki tēnei wāhanga. Hei! Piro! Ka wero noa, ka karo noa. Kai hea te puaretanga. Ka kitea. Piro! Ka kōkiri atu a tamatea. Huri kau, kau. Hai, are tonu. Hei! Tere tonu te whakahoki a Edmund, ki tēnei pito paunga o tēnei wāhanga. Ka eke anoa tamatea, ka wero I te tuara o Edmund. Piro! Hei wa! Ka kaha anō, ka ua hakoa taka ki te papa. Ka mutu tēnei wāhanga tuata. Hei! Piro! Haere ki ngā pātū! Pakari ana tēnei tuki-tukinga, a enei toa kai rākau. Ed's just coming off a fight, he might be still amping, he still might be on that adrenaline rush, he might not be tired at all. Ko te wāhanga tuarua tēnei a te whawhai whakamutunga. Tere tonu te puta mai a ngā toa. Hei! Ka u tā tamatea e mau whero nei. Ka harumia e Edmund kai te tae pango. Haere tonu. Haere tonu. Pātata ana te tuki a ngā rākau. Kua kore nei he piro. Ka hāna Edmund ki te whai I tana hoariri. Ka kaha, ka u ki te upoko. Hai. Piro! Papai. Wero noa I te māhunga. U atu anō. Ka pai tēnei a Edmund. Piro! Ka tū te puehu I a tamatea. Ka tohu atu hoki a Edmund. Piro! Piro! Ka wero tonu ngā toa. Hei! Papai. Piro! A hakoa hinga noa ki te papa. Ka whai piro tonu a Edmund.
ki te pito paunga o tēnei wāhanga. Hai! Ho, hai! Wehe! Heo! Haere ki nā pātu! Mi haro ana ki te kaha, te pakari a wēnei toa. Well, hell will break loose, I reckon, eh? But whoever comes out will most probably be a point difference. You never know, they might be both coming back, you know, they both might be going. So you never know. Tōkaua! Hai! Heo! Tere tonu te tuki a ngā toa. Ki tēnei te wāhanga whakamutunga, e rua ngā piro kua riro i a Edmund. Wero noa, tuki noa, ka u tā tamatea. Hai! Ka u anō a tamatea. Heo! Ai, ko tēnei. Ko tahi anō ki a Edmund. Heo! Rere ana, paua te māhunga o tamatea. Kai te kaha tēnei toko rua ki tēnei wāhanga. Ka rite tonu te tuki a ngā rākau. Haere tonu! Hai! Ka u anō a Edmund. Hai! Ka piro atu anō. Hai! Heo! Kua pāpea ngenge ki a tamatea. Hai! Hū ana ki te puku o tamatea. Ko tino kaha nei a Ed ki tēnei te wāhanga whakamutunga. Heo! Ka kaha tunu atu. Hai! Kau ana te māhunga o tamatea. Ka kōkiri, ka whakatata atu a tamatea. Engari, ki hai nei Ep5 piro. Tōkaua! Ka u tēnā tamatea, ki te pakahiwi o Edmund. Hai! Heo! Hai! Heo! Hai! Ai! Haere ki nā pātu! Heo! Ka pai tēnei tuki a ngā toa tokorua nei. Awesome hard striking, awesome, really good at pressure, and I had me on the back foot there. Me kaha kāia. Yeah, no, it was what I expected. Hard fight, good hard physical fight. Mā wai e toa. I wasn't really expecting that. A good hard pressure fight. Wanted to do a couple of new things, but they didn't quite come off, so I just shrunk back to my traditional plan. Kia hurira ki ngā whakatau. Mā wai e toa. Mā wai rā nei e hoki ki te kāinga. Anu reira, he ngā toa. Ko tira, tēnei whawhai, tēnei pakanga. Tēnei ka mihi ake ki a kōrua. Ko te toa, i ruro i aia. Tēnei tātai rākau i te rānei. Kia koe. Feel good about my mahi, what I've done today, and I came here to do justice in that, and I'm really pleased with our fight. Very good. Very fast, very agile, very determined. Had a good game plan and stuck to it. Showed me he was the best man on the day. Both of you are packed and ready to go home. But we here feel that there's still a lot both of you have to offer in this tournament. And so we would like to say to you that both of you will still remain at this wānanga. Hongi, whakanuia. Packing the bags to me is just a little bit of a formality. I mean, try and put that out of your head and just focus on what's ahead of you. So it is a bit of a surprise that I'm staying. We felt we weren't ready to go home, and just awesome that they're giving us that opportunity to show more of what we got. Mai e tā whiwhi atu ki atu. Maui Productions.